Daniel Dane Biorac, poznat kao Gorštak sa Golije, postao je centralna figura jedne od najintrigantnijih porodičnih priča u Srbiji, koja je nedavno dobila neočekivan obrt. Naime, njegova supruga Kristina, koja je sa njim dijelila život u izolovanom planinskom selu, putem društvenih mreža optužila ga je za nasilje i zlostavljanje. Kristina je tvrdila da su je Dane, njegova majka, trovali i maltretirali, kao i da su joj oduzeli dijete. Njihova ljubavna priča privukla je pažnju javnosti kada se Kristina iz Sarajeva preselila na Goliju kako bi živjela sa Danetom. Njihov zajednički život na planini, daleko od civilizacije, bio je tema mnogih članaka i emisija koje su slavile njihov neobičan način života. Međutim, nakon što je Kristina na Instagramu objavila slike iz bolnice tvrdeći da je bila zlostavljana, sve se promijenilo. Javnost je podijeljena, mediji su se raspisali o ovom slučaju. S druge strane, mještani sela Šaronje podno Golije stali su u odbranu Daneta i njegove porodice. Opisuju ih kao vrijedne, požrtvovane i dobre ljude. Prema riječima jednog mještanina, Vesna Biorac, Danetova majka i njen suprug, svakodnevno brinu o djetetu i trude se da mu obezbede sve što je potrebno. Komšije koje su dobro upoznate sa situacijom odbacuju optužbe Kristine i ističu da je porodica Biorac pazila na nju dok je bila bolesna. Izuzetno su se trudili oko nje. Kuvana joj posebna hrana, a iako se često vodila kod ljekara, ona je odbijala da jede. Kristina je pušila, ali nije imala apetit. Očuh Danetov, koji je pazio na nju, žalio se da mu dijete propada na oči i da ne zna kako da joj pomogne, priča jedan komšija. Situacija je dodatno komplikovana činjenicom da Kristina nije pravno razvedena, što je otežavalo njenu situaciju u Srbiji. Prema riječima komšija, porodica Biorac je činila sve što je mogla da joj pomogne, ali Kristina nije bila spremna na saradnju. Vesna Biorac odbila je da komentariše ove optužbe, oslanjujući se na sudski sistem i vjerujući u pravdu. S druge strane, Dane je izjavio da prima mnoge prijetnje zbog optužbi koje su iznijete na društvenim mrežama, ali da vjeruje da će istina na kraju izaći na vidjelo. Poručio je da u svemu treba da odluči sud, jer je siguran da su oni njegova porodica nevini. Ova porodična drama na Goliji nastavlja da izaziva interesovanje javnosti, a svi sa nestrpljenjem čekaju dalje razvoj događaja. Da li će sud potvrditi optužbe ili će istina biti na strani Daneta i njegove porodice, ostaje da se vidi.